IRGC Navy Chief Rear Admiral Ali Reza Tangsiri tha ani awanga phubalak na tan nimin Mars ni somthum sang ni somni paruga khan Iran chuan Middle East sa United States sipaite in chek na hmun pui tam tak abe ngek maya achet nat em awangin US meupo barakhaih hle nia soi ani a he chet lak na hi Iran chuan Operation True Promise 4 akal pui me ka chet lak na pakhat mai ani ati IRGC chuan Bahrain, UAE le Saudi Arabia US pai hmun puite a bei ti a soya Bahrain a chuan US Fifth Fleet a commander te chet vel na nena in hnim hnai zong po a bei ti a soi bok Press TV in atarlan danin IRGC te hian US le Israel sipai te pun khom na hmun poimo pali an kap chia Iran chet lak na hi Bahrain a Iran ta na en thatu te hne na tanga thuru kan mu atanga film khur taka ruam man na an siam nuwa chau kalpui ani awangin a hlotling hle ani ome US sipai commander te anin mu khom lain an omna building pon lam chu nat takin drone in a deng ti an soi United Arab Emirates a Minhat Air Base pon lama US sipai te Command and Control Center chu din tharua lo khopana in kap thel ngai me ulo missile mangin an kap chevek bok ni in an tarlang an soizel danin an kala hian American officer zahni chuang zet an ani ome US thopuiram Saudi Arabia a po chet an la zela F-16 te kai shwai tu ber warning radar an kap chia Iran Navy ten Israel bungro phurlong lian express room po an kap chia ni in tarlan ani IRGC chuan hetianga an chet lak hi Mars ni somni paruka US le Israel tangdunin an thasak an Rear Admiral Tangsiri tana phubalak na ani anti First News sin atarlan danin Tangsiri hi Kustan province sa Abdona phumtur ani avuina hun hi khopui chung run laya man ani anga chu mi hnuwa chuan thlan muala ha choltir ani to ang Israel lam atanga report in ataran dan chuan Tangsiri rual hian senior naval officer thanem takpo tha anni IRGC chuan athi thu hi Mars ni somthuma khana puanga liam na tak atora wanga thi ani thu atarlang Tangsiri hi Iran long sipai maso na konga tha tholok tak ani a ral rela thiam ema abik takin Strait of Hormuz thunun konga Iran tana thuak bur ber pakhat ani a drone siam chua konga tha tholok le bok Iran hian Middle East sa US sipai hun bein chet alan sot le Saudi Arabia a KC-135 refueling aircraft pani le E-3 a wax aircraft ati chiat nuwa US Navy Fifth Fleet in bunna Bahrain lampo a beina tahle a chiat na satak athena US tan po alu hai thak ve takhopang Bahrain a rau po Sikh isa hi a beina sa zual hle a silai mu le ral thuaman chek na te a sop chena sa hle ni in report ani hei hi dot ani lo zia tilang turin satellite atanga thalak te po pholan ani a be ani male be ani nu tarlan ni in thudik ngei ni po in alang RLLS PH surveillance aircraft tomhulna po bom chiat ni in report ani a satellite thalak atanga alan dan chuan hulhiap chungchu a cheong heu huau mai ani Bahrain a Sheikh U airbase sa radar von na le da thatna in po a chena sa hle ti alang drone da thatna in chung po a chesom hle bok Bahrain hi Iran atangin kilometer zasari somruk pariat lekahla ani a US le Israel laka Iran chet lakna po kuthak atok na sabik le Islamic Revolutionary Guard Corps chuan industry le sipai hmun puite an bitum ti asoya Gulf State a US sipai te omna apiang beisel an tum ti an tarlang bok US sipai ten chen chilin Advanced Air Defense System bun ma se Iran beina laga Bahrain hian chian atok mal reng tho chu ani hi IRGC chuan Mars ni somni pakua khan Bahrain a aluminium siamna hmun pui lian tak chu missile drone mangina beiti asoya Bahrain chuan Iranin a beina a hian khovela aluminium songbol na lian bera hnathok mi pahnian thi ti asoi IRGC chuan an chet lakna a thi te reng chu US nena in kai hnoi an nizel ti asoi thung Amma po khan Iran hian Bahrain a hotel nei tu te chu film khur turin alo chalok to a
US sipai lo mi khwal reng chuan chian nan na satak antong thei reng ani ati ani kha First News Agency na tarlan danin US sipai te hian Iran missile le drone laka in humhimna tan hotel an pan na sa hle ani ome minol puikara te an birua airport rawsan to ate an tombok ni in an report kar masa a khan Iran Foreign Minister Sid Abbas Arachi chuan Gulf Rama Hotel te chu America sipai te lo thleng lo turin avau khana an hmun pui chhuasana tlan chia America sipai lo hum tu te chu America sipai te nen ang khat renga ngai an ni tur thu te alo chhak chuak to ani a soizel danin Iran in dona kalpui ani atang khan US sipai thahnem tak chuan Gulf Cooperation Council ruam manna sipai hmun pui an din te an rawsan na sato hle a civil mi anga in thuamin an birua in pen na atan mi pui te an manga an doi zep tak zetani ti in platform exa apos Iran hian drone le missile mangin America thlona sipai te tha a chatna sato hle bok ni in an soya Middle East sa US sipai te in chek na rip ber Saudi Arabia a Prince Sultan Air Base su Mars ni somni pasaria khan IRGC in drone le missile mangin na satakin an beiti soi ania US en thatu thlona E3 pakhat le tui al thei phur chi thlona KC-135 Stratotanker pathum an ti chia ani oma hei hian US thachakna a phet nge in arin om US in van lam thunun nana a man rim E3AWSCS ti chiat ani awang hian a che ta boi pha thut nge in arin oma heti taka an ral thuam chuan vor hi Iran ballistic missile in ati chia a thalaka po a chiat ngei zia hi pholan ani report chen khadero chuan thlona hi ti chiat vek ani shan lova ti hmel hem ero chu ani nge ya a chiat dan hi soi thei alani lo zok ni in an ziak ve thung E3AWSCS hi dollar makta doi zanga man ania US Air Force te ral thuam zinga chuan aman to ber zinga pakhat atling atira report a chuan US Airmen somin hliaman tuar ni in soi ania azat tak hi apun bel rin ani heta tanga thil lang chiang tak chu Iran hi a chena tak zet ti hi AP report chuan mi somni pali aya tamin hliaman tuar ati ve thung hetiang thil alo thlen chan ber chu Iran in US le atho puiram te chunga chiat na na sajok a thlen tur thu apuan nuwa a thu tiam ti hlotlinga a chet zuiwa ani ber February ni somni paria ta tanga Iran in dona kalpui ani atang khan Iran hian US sipai hun pui som pasari aya tam a beito a radar system abitum bik zel bok aka chiat zinga hian Qatar Jordan le United Arab Emirates US in radar man to le changkang ber abun te an tel a E3 aircraft le radar system tam tak ti chiat ani hi US hian rang takin a siam tha emo a thar abun thuai don em te hi zone omek ani in dona chuam ma khan United States hian Middle East le Europe E3 rualte alo chhop thlap to a heng zinga hian Jordan Saudi Arabia marlam Iraq chimlam le Mediterranean chaklam te atel heng E3 thlona te hian Iran in missile le drone ka chuate an lo mu chuak wat thina US sipai te le atho puiram te hna hlo oma om thu hi an lo shilok zar thin ani Iran laka hian an van boruak te ral thuam changkang takin veng ma se Iran hmelma abik takin Israel meu po hi Iran laka za in a in veng him zo bik lo chiang hle mithiam then khat chuan tuna meu chuan Iran in missile le drone aka chua za a somriat zet chuan Israela an bituman ka fu ta chat mai ni in an soi hei hi alo thlen theina chan chu Israel radar network alo chau ve tak wang ani bere an ti E3 te ka thak alo ni ta ga chuan Iran po aron phur thar hle a chet lak hi ana satul tulin a ma zong ayat tamin abituma ka fu chat zui lowang ti po soi thei ani talowe mithil chik mi te chuan tun tum chau hi US thlona poimo ka thak ani om chhun ani lova a ma point US refueling aircraft te alo tlato ani anti expat te chuan Iran theina alo san ema wangin tuna tang chuan United States hian a indo thlona te Iran hlatle zuala ada to an ringa thil tul takni bokin an hria hetianga ada hla ani chuan ral khata tanga Iran beina laga a himle zualan ring ani ber ome
in beina hi anasa tultula nimina iran ron chewak hian indona tual zol po thlak ani ta tia en tir kan ti theyang tunlai thiamna a siam missile le drone changkang tak tak te hi ral thuam changkang le man to pui pui beina tan po alorin tlak tak zet ti po alang chiang hle ani hi